Manipod kani Kabsat Delio sa napud nga nagan tintay drama. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Sakbay man ti drama makablaawa mampay ni Desiree Pada dita Sitio Sagpat Barangay Maloma San Felipe Zambales. Michelle Valdez, Kenny Edgar Suyat Fermil dita Spain. Kastiman ti kunani Kabsat Delio, dirman ang biyanang. Nabayaga nagtrabaho kay Jabroad, ngam idi nagkaaberya ti kumpanya nagtrabaho nagawid akon diti Pilipinas, nakaurnungak basi ti kwarta ket isu ti nagpuunak iti business ko apa utang. Rogyak man nga rod ti agisalaysay. Nanang, rumara kong. Mapan ka kadimanan agsingir iti pautang mo anak ko. O nanang, sa paag ti mapanagsinger, tapno sa anak ama maluman. Ala nga Rod, kitaem da kita masingir mo a kwarta tapno saan mo a maregrag. Way, nanang. Nakasingir kan sa manan anakan. Napuskol man ngaminin ti belt bag mo kahit. Adamot ba sa itang kail? Nan, nayunak man nga rod tay utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mutanggal. Di ka pa'y nakabaybayad apulos. Di ka pa'y nagtinlag oray sa nga ribula ko ma. Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko iti lutaw, ngamjak pa'y naala. Agtala kay man ang kail. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang, tadyak na tumpungan amin a numero. Kano nga rong nagbayan kayaw? Kat inton maalak ka. Nan, pautangan nak, takasapulak ti kwarta kaanakan. Mano ay ang kail? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang Tadi kay mo't makabaybayad ang kail. Malakaro, 2,000 laktan. Barang makabayad akon iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. No saan a makabayad, di ka itid nga itid iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka. Yak mo't mapaggadgadan na angkel no Tagpilit mo't ngamin nanang. Ket oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na angkel Sibyaw. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublian na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulang. Pilitak sa nga rod asingiran no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Nga rod nanang. Iso ti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad apulos. Uray 5 gasol la ko maahulog na. Awan nanang. Naggasat na talaga dyan ka nakakanya ipag. Nakaurnong idi nagtrabaho ijabrown. Kat agpapautang itan. Oray sa arin ngagtrabaho. Tadjay lagsingir ter aramidan nan. Nga maluglugi nga road, tadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpangagan samat ipag. Kat numapasagidan ka kat mapaiswan ka bayaw Sebyo. Si kakanungamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kanu nakabaybayad apulos. At ngamin paggasto sa kita. So nga on pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak ti inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kun kunam laeng, tapno pa utangan na kamanin di anak ko. Saan mo't Si kakit di mo't ipag. Mga sawak nga minon iti mabiit. Kat isutir urnungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat ay nubya kamistisa Napintas dayday. Agur urnungak nga road. Tapno daw sarik amang ikasargan ko ana. Naimbag man, taad dapay lang nangayat ken ka, Sibyo. Kat siyempre Uray la kaya kon. Napigsapay la ti karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoite Drama. Dito iti lugar may Isabel. Probinsya. Ngam adok ti babalay. Patadpay. Sa dino ngay abanda dito tayan ti dagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayay poon ti dakkelamangga. Mabalin mutten, ha? Apay di mo ilakaw. Ay, saan tasayang. Naimbag tula atawidan tagbaling nga anak ta. Ha? Makaanak tapay nga ta, ha? Kat siyempre ubing ka pa'y mat. Kan naparagsitak pa'y. Nga uray lakaya kon. Ag naudak nga roden aditi balay mo. Masatuta kon nga agawin. Kat talaga matakas ta ti plano ta saan. Agdanatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Nakita mo tay nubya ni uncle mo, anak ko. Nubya? At daya nubya na?
At damot, insangpet na nga rodin ije balay na. Anya? Taga ano ngay? Diyak mo napintas mo't a babae, kan kaububingan na. Nay? Naimbag man ta na ngayat kina uncle ang napintas kan ubeng? Un nga rod, ngam amangan no binulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumutan ti style ni uncle mo, bulilikong. Kasta ti talent na, timang bulilikong itipada na atao. Inaktuman singiran ng madamdaman nanang. Tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. Naimbag man ta nakapasyar ka kanakan. Ayun gayam, iso ni Isabel, nobyak. At dama gaya man nobya yung angkan. Nagpintas pa eh. Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon. Ay, Isabel, honey, iso ni Delio, kanaka. Hello, Delio. Hello mag, antay. Antay ko ta uncle ko mat tinobyaw. Wan, rumbang lang awagam iti ante ni Isabel. Tay kasarkon, no makaurno nga. Aywan angkan. Umayak man nagsingir. Uray agdown ka kuma iti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ang tinagduma. Ay na, unay kan Delio. Iran-ranam mo't ti umayag sing-singir kat adda to'y nobyak. Kasapulak namin ti kwarta uncle. Iso nga agdown ka kuma. Uray sangaribo lang. Awan pa'y kwartak Delio. Agbayad akto ka di, no adda kwartak. Kaano ngay uncle? Inton adda sakto ti umay balay yun adda kwartak. Ala, agawid kan Delio. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistahan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tikit di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan ada kita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan? Kat agpinpinsyonak mo't talaga. Agur-urno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang Kat ayan nga ro ti urnong mo. Kat nakadulin Adda iti bangko. Kitaak man nga ro ti bank book mo wano ATM card mo. Adda iti wallet ko, nakadulin. Kitaak man. Wan, madamdaman ton. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayon ija likod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti bagbagan ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio, kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman-damagag ka da kayo? Agpaysuaya nga agpenpensyon ni Sebio? Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan? Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpayso. Las tugan nak sa dadya Sebio. Ay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't ngam tay pensyon ti senior citizen ti penpensyonan na. Anya? Wah, nagloko mo't ni dadya Sebio? Di kayo madanagan nana Diya kay bagbaga kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti bagbagak. Malaksid ano inuulbod ngam saan mo nga rod. Ay, kunak nga rod amang ilako ko maitidaga na tapagbayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na ditoy. Anya? Kat, to nagtuunan ti balay na saan na ako kuha? Ay nadagami daytoy. Nakipakpakaasi nga agipatakder iti balay na ditoy. Iso a pinagbigyan mi. Taawan ka nga rod sabsabalay. Aniya? Ulbod ka alaklakayan. Ne, apay kasta ti bagbagam kanyak Isabel. Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan matgayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan matgayam? Ulbod ka. Kuka, nakamom iti day tayo. Hay! Saan na masapula mamwam? Ulbod ka laklakayan. Bayadam, ti panagulbod mo kanya. Ay, pasensya kan Isabel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawiak kang ka. Ay! Basta bayadam ti panangulbod mo kanya. Pumanawak mitlangan dito na mabayadan na kon. Ha? Apay ngay apanawan nak. Naupayakan kan, Sibyo. Ulbod alaklakayan. Bulilikong! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama.
Anyat gagaram, Delio. Umayak man na nagsingir angkal. At damo siguro maihulog yawn. Hay, awan pa'y akanakan. No kayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Ha? Tila ibagbagayo mo angkal. Napintas ni Sabel, kububingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Kanayon mutlat pa nagapamin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intimplahan kay ti kapim. At tuyo, Ha? Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yan. Ala, panawan kayon. Tarumwarak pa'y. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa'y nga ron kwartak. Sige, isirayon tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? ala, igo pumunti kapim, Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Jay Hilay. Napanak nagsingir iti pautang ko. Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, ha? Linuko nak, inulbudan nak. Isa panawa ko ni ti mabiit. Papapanawan nak ngarudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Ah, Delio, mabalinti umay makiturog iti balayo. Ha? Ay, kwa. Uray, duwala ang arabi eh. Ay, tsakayat dito eh. Naang duda dito eh. Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa po manawakon. Makiturog ak man iti balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala, sa anak mo't anapaidam ka. O may kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka. Agkursonada akan kan. Ha? Ano kasta? Kayat nakmay? Kayat kalaunay, Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabail. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadan. Kan okay lang mo't kin uncle, iso nga inaram kon ani Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kin kwa na. Anya, ay nagalas kat ti kasta nga istalyon. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, arma. Nanang, adda ditahan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, iti para iti tunggal maysa. Ay, anyalat sa wandag iti taon nga eh. Apay ngamin, aya adag ita at tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawain? Awan bibiyang ko. Hey, jakam mo kada kayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya ba't ti kasta nga aramida mon sibiyaw? Apay adinurugam jay kaanakam amang aram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam, saan man atila durdurugam amang aram? Kahit, apay, basol ko nga rod. Adan na kam di anak mo ipag. At damot king kuanan no padurugan wano saan. Saan mo nga ubeng? Masurunak. Sana balay, ta-ex kumutan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at amapasamak. Basol mo, sibiyaw. Ne, apay asak ti pabasulam nga eh. Di anak mo At damot na kam nan. Awan bibiyang kuditan. Ta-ex kon day di babae. Mangkita kalaangan iti sabaling armam, Delio. Sinaamon day di asabel. Adayo tirik nakken ko ana. No da kayo Ngumisyak. Asidag tirik nakin kwa na. Tay ayatagkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae, Delio. Nagadumot ti mabalin mo nga armen. Ngam apay aday jay pay. Ni Isabel nga raw, tay ayatag nanang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawak, tsakmoy. Baybay andak ka di iti kayat kong aramidan. Amok tar aramidak nanang. Didak isuro. Ay, katala makaamu ka nga raw, Delio. O sige nga raw, bye. Sino man ang kinasarito mo ti cellphone mo, Delio? Babae manen? Babae asasawa mo't Isabel. Adaya babae kat awan mo. Ado! Ado ti textmate mo.
Makita la dagitak ko na. Ibusak ti buok da. San man atila at atapay. Customer ko dagijay. Amom mo't nagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit diday ta, tapno maka-chicks ka. Inkakit agaon no nakaluto kan, mangantan. Ay, sana ko na mabisin. Napukawan ti ganas ko amangan. Sikalat manganan, babairo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, aldaw maggaya man. Ay na, bigat man eh. Ayan tayo cellphone kon. Anyat oras nga tan. Ne, awan mo dito iti cellphone kon. Dito yung matisigot a pangikikak sakbay a maturugak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya! Umay kakit din tagar mo sartan. Nakaluto akon. Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya. Kaya iti sigot a pangikabkabilak ah. Awan mo tan. Ang mga nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible ah. Ijay mo talat nang ikabilak idirabi ay. Inalam sa amoy. Itan niya aga pungala katadamat cellphone ko. Pagkananok ko mata cellphone mo. Ay, aburido ak no kastilang. Apay nga aburido ka. Di mo mawagan na kiti textmate mo. Text me ta sasawa mo. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano upay ang makabayad da ngay no awan ng kontak ko kadakwada. Mga takit din. Sa pulam to no madamdam ma. Ta ang mga no natin naglaang wano nalipatam tinangikabilam. Ne, Ay, ayan diyagon una cellphone. sino man nandito umawawag delyo? Kunak to pay kat ngadakin ka ti cellphone ko. Yag mo dayta. Amangan mo customer dayta. Ay saan? Jak ito dayto eh. Masapo na igamak ti cellphone mo. Tapno saan ka maka-chicks. Anya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, nakita yun ni Isabel. Nay, awan mahit. Apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanin dagiti kawas na di kabinet. Bay, ano pimanawan? Nasaya at mata. Sana babalin? Taigam na ti cellphone ko nanang. At amin ijay ti kontak ko kadagiti customer ko. Anya, kat jay notebook alistaam ngay. Adda? At ngam nakita na ti linaon di listaak. Anya, ay nagloko day jayan. Manibrong samot day a babae. Awagam jay cellphone mo. Imayak na na, tanay. Napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insend kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nang isendam ngay. Kat nag-text ka mat. In forward mo jay number apang isenda. Anya? Allah, saan asyak day dyan na? Diyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya, ay pasensya kan Jakmat amo anapukaw ti cellphone mo. Dinakmat pinakaamuan adagos. Awanin naibayad kon. Ada screenshot ko iti resibo delyo. Mangilawlawan kayo, angkay? Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw mo gayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kat nag-break kamin anabayag. Wala, ngam inreto yung anyak. Ha? Ay na, kanakan. Addan na mo. Adamot kin kan ano tutupam mo no saan? Apay no kunak akanam timukat mo, kanam? Awanan na, angkay. Nakimusan lagi ti pautang ko. Da kayong tumat. Durog kayo ngamin. Awan mat siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mat. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray tanak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Gapu iti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minen, ididamo pay laeng. Nga adda sa bali nga ugali day dya babae. Iso nga adayo tiriknakken kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan day dya babae. Saan abale ta na ipablatter mo matan? Wala nang. Matiliw ko man. Tapos na awanin ti sabali ang mabiktima na.
Akluna ka nagbalina ka maag, gapoy ti kinapintas dayjay a babae. Nagpaalilawak, nagdarasudusak, banag pagbabawyak, ngam anyan tanaladawan ti amin. Nagserbi nga ron nga adal kanyak dayjay na pasama, ket inkarigatak ti bimangon manan. Tawan tinaglabas, santo na tiliw dayjay a babae, ket ado kami anang idarum kan kuana, tasaan lagaya masyak tinangaramidan na itikas jay. Alakastan, tigayim mo, Delio. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kat God bless, iti tungkal maysa. Manang Biyana! Nabarang kablaaw ti maipaay kada kayo amin, kabarparmanen nakapadasan ting kay mangagan. Kat salamat iti kanayon apan ng subsubaybay, kadagiti drama tayo ama ng biyanang, ken biyang ti tao diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama makablaaw amampay, da Joanna Florida, dita tramo Baskalaw nyon Aringay, dita bekeri ni Verlin Almoite, may ipag Verlin. Joanne Orpilla dita Lucosur, ken Teresita Bakay dita Cagayan. Kasi man ti kunani Kabsat Aileen. Dear manang biyanang, nakanobyo akiti lalaki nga awan trabaho na. Ididamo na singpetmet, isungay nayat kulat nga uray may sangay standby. Ngam bayat ti panaglabas tal daw, iniino tamadukduk talak ti dadumapay nga ugali na. Malaksid asadot na bisyo pay. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Nanang, mga sawa ako man. Kahit kung nga ikasar ni Aileen. Apay, adaya kwarta mapagkasar mo, Darwin. Adda mo te dua baboy ko. Oray sinabawan latan Kan saan tayo agpansit. Kan bayamon tarikado. Isabaw tayo latan ti baboy. Ay saanan, masapul pay laaya day takasar-kasar. Kat balo mo ilaang jay asawaam, saan mo't abalasan? Kat balasang manen tabalo kit ngarudain. Ay nauray an-anwam, balo lata ti awag iti dayjay, saan abalasan? Ha? Agsaysayang kala iti kwarta, agdin na kayo latan, saanan day takasar-kasar. Gastos la dayta. Amumot anagado ti kakabagyan kan kakalugaran tayo. Numatukol ti aklaw, pakasarsaritaam to paylaeng. Iso asaanan, agdin na kayo laktat. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adula amin day ta kasar-kasar nanang. Si daan tayo kit din di baboy ni Manong Darwin. Iso nga rod mo't ti kunak. Baybay andan takasar. Agraraman mo't na di ababae amay kasar. Kunam mo't lang nasinaw ababae mo. Mas daawa ka. No apay mga minakinay ni Manong Dayjay Kat ado mo ti babalasang amabalin ng arman. Ginayuma siguro dayjay ababae Imbes ajay pada na kumaabalo ti gayumaan na. Saan tajay mo baro? Kat anyat ko na ni Manong ngay nanang. Awan na. Awan ti maaramidan na. Tasyak mo't la ti masurot. Imbagak ano kayat nan ti mga sawa. Agdin na dalatan. Bayamon takasar-kasar. Tawan kwarta. Pagdanaan dangay. Diyak mo Ngam no siyak ti masurot. Dito'y balay ti pagnaedanda. Tapno mabantayak ida. Tamangan no parigaten da di ababae ti kabsat mo. Amangan no anderen na. Ay, diyak kayat amapasamak ti kasta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya, agden na kayon. Nga already kay pinagkasar. Wen tatang. Sana bali tata. Tanong makaurnungak. Ikasar kunton ni Aileen. No kasta nga awan pa'y gayam kwartam. San kayo pa'y lang arog nga agden na Agurnong kayo pa'y. Agdan na kamin kini Darwin tatang. Taamangan no agsikuga kun iti mabiit. Ay, pilit mo man ti kay kayat maun si Kailan. Sukiran nakmaran. Pasensya kayong tatang. Agin innayat kami ngamin kini Darwin. Kat numabalin, di min kayat ti maisina iti tunggal maysa. Di kay agdarasudaws. Narigat ti mailawlawan. Agin innayat kami kini Darwin. Patsik nga awan to ti pagbabawyan mi iti udi na tatang. Wan tata. Ikarik asan to nga agrigat na Aileen iti denak. Ay, makamu kayo. Uray labdan kayo. Amok tumot la dinak denggan. Iso makamu kayo. Kat pag nagdan nyo nga raw. Dito'y balayan tatang. Tapno adda kadwayo. Tano ijay balay da Darwin. Nagaduda ijay. Ay, mala. Makamu kayo nga raw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, pumanaw mo't kanon ni Darwin dito'y balay. Wan ka nga rod. Kunak adito'y balay ti pag naedan day tinubya na. Ngam di namot kaya. Siguro, sinugsugan dyan nobya na.
Iso siguro tinang ipilit nga ije balay dati pag naidanda. Lakit di Sigud mo't anatulnog jay kabsat mo kanyak. Taamin nga ibagak ketong palen na. Kan amin a desisyon ko, paspasurot latta. Ngamita, ammo na mo't tantiag ked-ked. Iwan nga rod Sigurado nga under na ije balay dati kamsat ko nanang. Ay di napadpadasan da ita. Tasyak ti makalaban na. Kan uray da kami akakapsat ni Darwin Adu tayo ang makalaban na no kasano. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya tarami damit ang aldaw, Darwin. Kwa, tulungak ni Aileen nga aglaba, tatang. Good, numalpas. Anya taramidam nga ibarok. Orayan may mamaganti lupot Tako pinanmi kina Aileen, tatang. Basta lang taramidam on. Di kagbirok iti trabahom. Ha? Trabaho mo ti babae na iti barok. Ano, ti mabalin asir kam at trabaho dito. Ada nga min angkit ko iti ubingak, tatang. Nagtrabaho ak itinadagsan. Amangan no agsubli ti sakit ko. Kat, anyang rod ti trabaho amngay. Tulungak lata na Aileen ngagtrabaho dito unag ti balay, tatang. Tulungak ngagluto. Oray ta nalay nga ngagluto. No kasta, linyam tagluto. Uwan, tatang. Nasayahan nga rod. Kasaritak di ka nakakangad restaurant na. Ta irekomenda ka para luto. Agkasapulan da ngamin iti para luto ka. Kasano, sumrakan iti trabaho minton bigat, Darwin. Gatuan na. Tayin sirak nakmatan ni tatang di restaurant ti kasinsin mo. Saan abali tanasingpet ti kasinsin ko nga agbalin abos mo? Padasag no kabaulak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay, di pa labimbangon di asawam Aileen. Aldawan. Awan trabaho na itaya. Nasakit ka no ti sikat na tatang. Aginanapay, tamangan no kumaro ti rikrik naan na. Hindi. May sapay lang aldawan nagtrabaho. Agsakitan. Narigat ka no ti trabaho na, taawan inanana. Kanayon ka no nga ado ti tao. Iso asaan ang makatugaw apulos. Ay kat anusan na Kasta talaga. Kasano ang makatagad no asta? Aginanapay la ita. Inton bigat manen nga agtrabaho, tatang. Sumrak ka ita, Darwin. Saan pa'y tatang? Nasakit ti ulo. Agpampambarkan sa langan, Darwin. E di kalman, kung naman nasakit ti siga mo. Ngam nakita ka di store na kay gamit ti buti ti arak. Ha? Kaya kung naman, jak nakita. Nakaluga na ti tricycle, di kalman, alimabas di store. Sikat ti lalaki. Iso sikat ti rumbang agtrabaho para itanak ko. Di ka mga asawa no, di mo ka ba na biyagan ti asawam. Tatang, masikura na ka makikita king ka. Nakailan ka latan di ti balay. Mabambanong dataong agkaykayod. Ngamsi ka, agililad ka lang. Agtrabaho ka, Darwin. San akasta? Kat agtrabaho aktuan waging bagak. Unay kayo matan. Neta, lumaban ka, Darwin. Darwin, tatang, anya ka dito. Ala, tatang, bye-bye anyon ni Darwin dito Rumar kayo, normal kayo. Tanasakit nga rod ti ulo na. Pambar na laraytan. Inaldaw lakad nga na sakit kinkwaran. Aho! Imposible na itan. Ano tan dito'y balay, Aileen? Apay nga Pag naidan tangarudan no, pumanaw tan dito Agawid tan ni balay mi? Anya, nagaduda mat ija Uray tadamot tay sigod asilid ko ijay. Iso ti pagturugan ta. Jacket dito'y. Taamangan no matutupak ti amam. Katanya pa ti mapasamak. Darwin. Iso nga gimpakikan. Agawid tan ni balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay pumanaw kayo. Ijay kami kanun balay da Darwin nga agna tatang. Dinan kayat dito Tamandar kayo ngamin amandar kan kuana. Sintiran na tararamidag. Kat para mutla kada kayo da ita. Rumbang la asuruan na ti agsalukag. Tadakit nga rod asawanan. Tanyat kayat na. Nanyat ti aramid na idibaraw. Isulat taging gang adan asawa na. Ala, di kayon sumanao ta pumanaw kamin. Ay na, ibagbagakan ka na, Aileen. Awan tinapinta sa masakbayam iti sidong tinubyaw. No kasta na kanayon, no awan pa nagbaliw na. Nasaysaya atla sinaamon. Manjak mo't atatang. Ay ayatak ni Darwin. Jak kayat ngagsina kami. Nga oray sa daw. Kat gumagat tong aington addan anak mi tatang. Apay,
Pinagtalaw da ka ijay balay tinubyam, Darwin. Saan? Masuro na kay nanang. Baon ti ama ni Aileen. Ore maturog da tao, riingan na. Anya, ay nagloko mat dayjayan. Apay, nangalaan na ngay iti karbengan na amang manmandarken ka. Iso ayatin ang ipasngayken ka. Iso ayatin ang padakkelken ka. Pimanaw kamin. Tamangan numapunwanak kat anya pa iti maraming kukin ko anang. Kunak ngamin ide, adito'y balay ti pagnaudan nyo. Sana bali nanang, dito'y kamin. San kamin apumanaw dito'y? Kahit kumusta tinubyam, nasingput mutlaken ka. Di nakaananderan. Saan nanang? Di amana na ti jakursunada ti style na. Mala, di ka nagsubsubli ijay. Unay ka matan, Darwin. Kanayon matan amarabyan ka. Nabartag ka pa'y asumangpot. Gad, anya kumagat sa anak matadumaw dawat ken kay ti kwarta paginom ko. Anyat problema di taya, ha? Awan lang arod trabaho mo. Kanayon ka pa'y ngagbartag. Uray awan trabaho tanak ko. Tadda kami amang tultulong kan kwa na. Wan mat nga Aileen. Sigod mat nga amo mawan trabaho ti kapsat ko. Ngam apa kinayat mo? Ha? Awan karot ba nga mamanga pa di takabsat mi ah. Ta saan na ka ngayong kasar? Adangkit na takapsat mi. Iso di mo pilitan nga trabaho. Kan saan anairwam itinadagsen at trabaho dayta. Numasikuran kang awan trabaho ni Manong Darwin, sikat at trabaho Aileen. Anya? Nalala, gusto tayo tan. Mala, umay ka na ilin. Mapantan iti silid tat na maturog tan. Makaturog akon. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Ne, nagsaba mo't gaya man. Ne, ha? Ne, apa bigbigat ngagsangsangit ka? Anyat sangsangit am Aileen. Sika, manipod nagnagta dito'y balayo. Agsasarunumat ti panagbarbartak mo. Awa-awatan na kadilatan bakit? Tamaburing ak ngarod mo dito'y balay. Sana bali? Tayo na dan trabaho. Jak tumasangon ti mapanaginom. Mamin ano akas na tibagam. Namawan matungtung palam. Umay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man? Di nakarakupan ka na pudo ti ulok. Diyak pa'y makagaraw iti husto dito'y balayo. Tamasiputa namin nagaraw ko. No nagapat na, imbes amay salat ti kakapak. Agbalin nga upat. Tamakibiyang matdagiti kakabsat mo kantinam. Gagangay na bakit? Tapat-pat ganda ngamin. Overprotective daw ngamin kanyak. Iso akas jay, bakit? Konsintidor dakit diya. Panoy-nuyan dati kinasadot mo. Mala, gusto dahi tan. Bigbigat nga magapat naman eh. Kaano ayang agbalbaliw ka? Agtrabaho ka nga minan na. Tapno lumasin tan iti pagnaedan ta. Basta sao ka, trabaho. Di si kang trabaho no kayat mo. Makauma tayo ta, denggan. Ala, mangantayon. Ayabam Jacob Satmon, Merel. Manong, manganan! Wan, mayan. Ni Darwin nga eh. Awan pa Aileen. Awan pa'y nga rod manong. Parbangon man siguro asumangpat day tiyayan ah. Ala, mangantayon. Iba't tiyantay la iti si daanan. Napan man siguro nakiinom day tiyayan. Sana bale. Tadi talaka ka aruba ti papapanan na. Kan uray mabartak, ammo na latat agawin. Kan saan nga gulgulo ko nama. Sa mo la agungat day jaykat no adda mga pakan kwa na. Nimot la Aileen ti mga apakin ko ana. Nukas di nga nabartak, di mapapangan Aileen. Kasarita man no sana nabartak, no limpyon. Kanayon kumat abagbagaan no saan anabarta. Ngam isumot latta. Kano di ka makaibtor, di pumanaw kan? Wan, Aileen, kastalaan day ta. No di mon maanusan ti anak ko. Sinaamon, panawamon. Mayat siguro no ado ti mang bagbagakan ko na. Tano siyaklaan, awan denggan na. Mangantayo kit din. Bye-bye anyo ni Darwin iti kayat ng aramidan. Tapag palpalabasan nala iti oras na dayjay. No kasta, addan trabaho, Maylin? Wan, insarak naktiikit ko iti may samol. Ay na, nagsaya atay. Sige, tas umaruno akto mo nagtrabaho. Adday na playak, ngam urayak pala ang tawag da.
Kapilitan nga ang trabaho tadi ka mat agagawa. Sa nabali, tama ka trabaho ak tumot lang, bakit? Promise. This drama is owned by Jenna Almoy Drama. Nagsildo ka na, Eileen? Ha? Uwan, apay ka di Meryl. Mapan kami makitsenda ka ni Nanang. Mangtod ka matiti-share mo tagumatang kami itibagas kan si daan. Kanda duma pa masapsapol dito'y balay. Nabayag mo tanada kami ti agas-gastos iti amin na masapsapol dito'y kat. Iso nga itatad ang trabaho, mangtod ka matiti-share mo. Ay uwan, mabiit lang. Adtoy, 2,000. Nayon ang pay ti sang aribo atan ninangina ti magatang itan. Ha? Adtoy, Meryl. Itempla nak man iti kape ka, Eileen. Agtimpla ka, kabailam mo. Nagsadot ka mo, Ten? Para dahi tala apang ibaunakin ka. Kasadot mo pa'y? Si ka ati sadot, tay talag bisbisyo ter aramidem. Nagdakkelan ka akarni, ngam awan trabaho. Kaputad ang trabaho, lumastog ka na, Eileen. Ang paiso mata, sadot ka, tawan plano nga agsapol iti trabaho. No di mo maano sa anak ko. Panawa mo, Nailing. Saan akasta? Sigud mat nga amom nga awan trabaho na. Ngam apay asang kaulit mo nga ibagati kastakan kwa na. Iso akas na ta anak yo, tapampanoy-nuyan nyo ngamin ti kinasadot na nanang. Hoy, Eileen! Awan karb mo nga mamang sungba-sungbat ka ni Nanang Nagas asta ka dito'y balay. Kunang matlaning kasar na kan, di kapsat me, ha? Uray di naking kasal. Bastang! Di ka nagsaupay. Apira ka talaga, babae. Pumano ka dito'y balay? Saan da ka kaya tapara iti kapsat me? Tanagalas ti ugalim. Da kayo tinalas ti ugali na. Konsentidor kayo. This drama is owned by Jenna Almoy Drama. O niya, di husto, di baking kayo dahi. Konsumisyon lang, di payda dya lalaki ka. Huh? Maistresak iti dayja ang pamilya. No aga pa kami kini Darwin, makiramraman da. Imbes amay salati kaapak, agbalinin nga upat, tamakibibiyang damang. Iso nga rod, ako nakasinamon da dya lalaki. Untatang, nauma akon iti ugali na. Sadot lang aro dun, nabisyo pa'y. Kat, anyat planom, Agsubli akon dito balay. Diyan akon agawid iti balay da Darwin. nagsarita kayon. Imbagam asinaamon. Untatang, Anyat ko na ngay. awan mo, kaslaawan anyaman na kankwana. Desisyon mo dayt na, makaamu ka. Kuna na lang. Talagang awan pakibiyangan na kin kasta. Pagadalam na ita napasama kin ka anak ko. Amom ton no sumaronaw. Di ka basta agdarasudaw sa makidin na iti lalaki. Tanarigat ti mailawaan. Sininakak nga ro ni Darwin kat nagikatakmatan iti trabaho iti mall, tayo pag nagtipapeles ko para iti abroad kat nag-abroad Kat ita adaklat ta dito abroad kat kaasi na, iniinot magta na makaipunpundara iti pagbambanugak dito abroad, kat aging gay awan pa'y nobyok. Alakastan, tigayam mo, Eileen. Ala gagayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang! Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manen, kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang! Biyanan! Naragsak nga oras kanal daw yung amin nga labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man, kinikab sa Lirio, sana pud no nagan, tintay drama, ngam sakbay ti amin, makablawa man pa damay ang Dispo, Wilfredo Dinong, kan Jade Galvez, dita kabaruan San Juan, La Union. Das liman ti ko na ni Kabsat Lirio. Dirman ang biyanang, talo kami nga kakabsat. Dua ababai ka nagmaymay saak alalaki. Ulila kami ni iti ina, iso ati amami langan ti kadkadwami iti balay mi. No may panggap iti sanikwa adag agum ti amak kat iso ti malaan dagiti dua akakabsat ko. Dilawak ti kasta nga ugali da iso pasaray siyak ti kontrabida iti balay mi. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Nay, anya ta imulmulam, Danilo. Kita man yung damagang pailaang manang. Nagadumot anyog daytan. Weng, tapno agserbimot lang alad dito'y nagbidangan ti dagata, manang. Aguray ka. Apay akasla nayalis ti muhon ijay puun ti bayabas. Dimandan samot dito'y ayan ko, Danilo. Ne, uray matikas na pa nagkit-kitang kanya akong manang maya.
Pagbalinimot nga agum ako ni titaga. Naisaan mo takasta? Mas daawak laeng. Kat anyat amom ngay, no pinagaangawan da nga inyalis. Awan tinangkuti dita, manang. Awan mo't yung umay ditoy. Tadadagiti aso bantay ko. Kasla nayakar mo ngamin manen. Manin nga. Anyat kahit mo asawain. Kanayon amayakar day tamuhon. Imahinasyon mo lang day tamanang. Pasit siguro ti panagbakit mo day ta. Kumapoy ti memoryam. Iso adimon malagip ti ayan day taamuhon. Di ta talaga ti ayan na. Saan nga imakar? Ay, wan nga ta Ila akong kidi day talotay manang tagatangag. Kat pagyanak ngayon no ilakok ti dagak kabagis. Kit iba timla dyan nagtuunan ti balay mo, amana. At dala pagyanam, mayating. Awan mo ilat mang tawid. Tabakit kamot abalasang. Ngam siya ngay. At daanak ko apatawidak. Kit nay, kurang ti patawid ko. Kat noan niya ti adda maipatawid mo akat anusan da. Pagbabasitan da kabagay. Kunak man no dito'y tayan ti buddang tinagayo ka ni Auntie Maya, tatang. Ide, ngam ita sa anayin. Anya? Ay, sa dino nga ron nga tayan ti husto a buddang. Ditoy, ngam saan pa a final day ta? Ha? Tiyamok nga ron kit ijay pa'y din. Nalawlawat ikukwak ngam nantiyaw. Agad kitaan nyo tatang tanay. Amangan no nalawlawang agpay so ti kukwayaw. Amangan no basbasit lang ka ni Auntie. Tawam mo't anak ka nasawa na. Ngun nga raw, no kaya't nakidi pa'y akit ila ko ng tidagana ta hulugak. Ako, damagan nyo kan kuha na tatang. Ang pagnaadanan nga nyo ilakunan. Ikit mangibati iti basik Ibati na dyan nagtuunan ti balay na. Rumbang laan nalawlawa ti dagayo ata danak yo. Tapno damot ipatawid yo kada kami, tatang. Day tangarot ti pampanunuta kanak ko. Ngam di kay madanagan. Tay aywag nantiyaw. Tay ilako na itinalaka ti dagana. Uray hulugak no kayat na. Malangarod tatang. Ngam na di yo kumaliplipatan na syakti inauna nga anak yo. Isa rumbang laan nalawlawan to titawidag adaga. Naimbag nga oras yun, ante. Anyat si Dayo? Nangan kayon? Nay, si Kamat Gayam, Lirio Barok. Jakpay nangan, urayak amalin ay jayin na poy. Agluto akto no madamdama iti dilis asidaak. Di kaya gluto niti si Dayo, ante. Nangyagak iti si Danyo. Prito nga ikan. Kantorta sa bunganay. Ay nagimasan. Ibatik dito lang saanan, ante. Mala, taibalis ko biit, Lirio. Saanan? Tagdiretso ako niti trabaho, kante. Indagas ko lata si Danyo. Ay naagyaman Barok nakasingsingpot ka kanyak. Si kalat ka anak anasingpot kanyak. Gaputa na singput kayo mo't kada kami, ante. Mala, mabana ko, ante. Mangan kayo ton. Wan, Lirio, agyaman manan. Nakasingsingpot at talaga day tang anak ni kabagis ko a Danilo. Kadagiti talo nga anak ni Danilo. Ni Lirio ti kasingputan. Iso tinaasidagon ay kanyak. Banag apakaragsakak launay. Siyak ti burida. Iso arumbang la asyak ti kaadwan iti tawid, tatang. Ni, apay nga akasta. Syak tasyak ti inauna miya. Burida ti rumbang akaadwan iti tawid. Saan nga inauna manang? Inauna kit di kasta ti patakaran no may papaniti tawid. Ala, di kay agrikyaran, Brenda, Mia. Sana lay tataw-tawid ti pag-apaan nyo. Si bibiyagak pa'y lang. Ngam pag-apaan yun day tabanag. Urayin nyo pa'y amatayak. Sayo alain ti tawid yaw. Saan mi matngal almanan, tatang? Ipalpalagip milaang. Nangruna kanyak, tasyak ti nauna. Syak kumatika adwan iti tawid to. Siyak tasyak ti burida. Anyat pagsinsin nung bata nyo, aya. Manang Brenda. Mia. Dayta miya Ibagbaga na kay din nga iso kano ti kadwan iti tawidon. Syak tasyak ti nauna. Mala, tapnawan na riri. Pagpapadaan ni tatang ti itid na atawid tayong anak na. Saan na mabalin Siyak ti kaadwan. Syak apaya si kangay? Husto daytan ko nakmat. Di kay lagbayin. Di pala na ipaima kada kayo dagit atawid. Ngam pag-apaan yun. Maturog kayo gitin. Rabiin. Manang, katanga kong talon mo. Uray, tadi mo mo't lama si kasaw.
Kat no ipatpatalon ko dayjay iti kasinsinta. Siya kung timang talon manang. Kabsat nak may. Siyak tikang runa na apang ipatalunam iti dayjay. Wen, ngamjak ila ko dayjay, Danilo. Sino ko matimang tawid taw? Kat awan mo't anak mo. Ang mga no almanin to ti sabalin tun matay kan manang. Saan? Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Kanyat maramidam ngay no natay kan taon. Kat, jay talon mo ngay. Adamat taltalunam. Kaasimot jay kasinsinta. Awan sabali apakitalunan na. Basta sublada kung atalunan da manang. Sa nabalay, tagbingay tamot iti maapit. Kasaritak tupay nga rod ni Insan Pidong. Narigat mat no basta sublatom latan. Ne, apay ano idendin manin to'y mohon dito eh. Nagadayo mo tayo nan. Ijay mo't abanda tayo mukha yan da ito ide. Baybay amon no di tati ayan na. Day tati final. Kamali siguro ididamo. Inyakar samot manan ni tatang. Isublik da ito eh. Ay saan? Di tangarod dayan na. Ikadamki din. Saan mo't adito tayo anda ito ah? Di tangarod. Di kakit agyaman talumawat itawidam to king ni tatang. Madi, tagsasaor miya. Kasi mo't nantimaya ah. Gaputan na singpot kung sana matagtagari. Kastantar aramidan nyo. Or aramidin nyo nga. Apay, anyat madi nga inararamid mi aya katawan mo. Saan tayo kumagundawayan ti ginasingpot ni ante? Kasi mo't. Uray tawan asawa kan anak na. Bagi na laang kipampanunutan na. Oray pay. Naan niya ti para kin ni tatang. Isulang ah. Di tayo almanin ti saan tayo ako ko miya. Kasanungay manang. Nakapanunot kan? Ila ko mon jay dagam kanyak. Uray inutag kabayadan. Saan ka bagis? Jak ila ko. Kay numatay kan. Di sayang. Awan mang tawid. Basta jak ila ko kabagis. Iso apasensya kan. Talunag nga rodeng. Paras pasak no bigatan. Nakisarita ni Insan Taapidong. Nubabalin. Uray ilas na itan atalunan. Tasublatem to kano inton umay atawan. Ay sana. Sakti priority manang. Takabsat na. Basta sublate kon. Tanakasaganan ti imulak. Nangina ti bagas ita. Iso amulaak iti pagay. Kasaritam to nga rod ni Pidong. Saanan? Apay sino dito apidong kaya? Dagana aya, tabasapol pa ila kasarita. Basta trabaho kong day jay manang. Sa nabalay, tagbingay tanto iti maapit. Sikat timang talon iti sinublat ko at talon ni Antem Leriaw. Amo yumot nga da trabaho tatang. Ken maysa. Apay ngamin ang sinublat nyo no saan yumot gayam ama sango at trabahoen. Masangok, basta dakadwak. Tulungan na ka. At dapay trabaho tatang. Lipasen mi pay balay nga aramidan mi. Ala, takamin ka ni Mia ti katulungan niyo amang trabaho iti dayjay tatang. Uray tawang mo trabaho mi kini Mia. Ha? Malagarod. Naimbag kayo pa itamuda katulungan. Yung talalaki akabsat yaw. Awan pakibiyangan na. Sana kasta tatang? Ay di ka nagsaw. Pudnumit nga may nga awan pakibiyangam. Kontrabida ka pa inulat duma. Ngam sa dino ayat ti talagang ayan day ja amuhon ande. Nadlaw kumot daytan, Lirio. Ngamjak la nagtagtagari. Amok asaan nga ijay ti sigod nga ayan na. Naidenden iti ayan nyo. Un nga ron. Asino ngay nga tatinang idandan? Ni tatang samit. Payman tayo sublikto iti sigod nga ayan nante. Ala, baybay amon ka anakan. Amangan no umanay tumanen apangapaan jay amamken kadaytan. Kasjay nan, awan problema kanya. Jak kahit tikas diyang style ni tatang ante. Uray dagiti kakabsat ko. Imala da iti ugali tamak. Adag agum da iti daga. Pagapaan da pa'y kiti ti tawidin danto adaga. Ti kayat da, adaw kadakwada. Sabali nga rod ti ugali dagijay akakabsat mo. Di da pa'y pumansin no daduma no masabsabat ko ida di takalsada. Ala, siya kung tagkid daw iti pasensya kada kayo ante. Numatubngar ti mading aramid da, umihingar da mat. Umdas la pangapapaan da kada tao. Di da kayat ti makorektar ante. Ala, bay amon ah. Naimbag pa'y kan katanasingput ka, Lirio. Itultuloy mo ti panagsingsingput mo, Barok. Taday tanto ti mangitundakan ka itinapintas a masakbayam ka anak.
Ante, manulat tawanan tinabat-bati apa nagbiagyo dito rabaw ti daga. Asinon tungay ti pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo adagayaw. Apay anadamag mo dayta, Brenda. Madamag ko lang mata, ante tanawang maanak yaw. Da kami ti kaasit ga nakabagyan yaw. Tadudwa kay ngaron nga agkabsat ka ni tatang. Saan mo ta mabalin ni tatang ti pangipatawidan nyo? Talakayan. Saan mo langan nga agbayag ti panagbiag na? Iso kapilitan, ada kami akaanakan nyo ti pangipatawidan nyo. Saan aya? Ha? May maya mo lang, ano nalawag ti saritaan ante. Narigat ngamin ti aga-apay tunawan kayon. Iso nga itata si bibiyag kay pailaang, ibagayon na sino kada kami ti pangipatawidan nyo. Mangpili kayon iti maysa kada kami. Kano siyak ti da kayo, jay inauna ti pilihan nyo. Ha? Di kay agdanag ante, tano kumapsot kayo, siyak ti mang bantay wano mga sikaso kada kayo. Ilutuan kayo ito itikanin nyo, no nakapsot kayo. Saanan balasang ko. Kabaelak matkit de nga uray awan mang tulong kanya. Ay ka makaambo kayo nga ruda. Basta laglagi po nyo timbagak ata na eh. Narigat, taga-apay ito nawang kayo nantay. Iso na saya at tay, addan pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo asa nikwayaw. Agawid kan liryo, malimon barok, amang ano sa pulen da ka ije balayo. Dito yaksan ang maturog ante. Anya, inton sa pulen na kajay amam. Dakkel ako nante. Saan ako nga ubing abasit. Kat addan sapay trabaho no bigat. Awan nante. Day of minton bigat agbiyahe ti busme. Ay, kasta ay ay kat makaamo ka nga rod No siya, kay kayat ko taad da kadwa. Masya nakarod kada kayo ante. Awan kad kadwayo diti balayo. Iso akaduan kayo man. Uray sagpaminsan lang. Nasingpet ka talaga kaanakan. Kanayon nakpay nga ikan iti sidaek. Ken kanayon nak nga ilutuan tunggal adda ka dito ibalay. Kat anyat serbik nga adda dito ngay no di kay ilutuan ante. Awan mo't sa bali amang tulong kada kayo no sana siya. Takas jay mo't nga rod absat yo. Di da kay pa'y malagi papasyaran dito balayo. Sala umay no aday baga na may papan iti daga. Imay man kit di idi kalmanan Pilpilitan nak amang ilako iti dagakken kwa na. Hulugan na kano. Anya? Di na lang arod mas asikason ti daga na. Nayunan na pailang. Wan nga rod. Sumalugan tipig sa di amayo. Rebeng na nga aginanan. Kastamot nga roti bagbagak ante. Ngamdi mo't agsarsardeng agtrab-trabaho. Sapay mulaan na ti saan na adaga. Anya, Adda nagnireklamo iti na minsan. Minulaan na di labos ti daga ante. una yun day nga amayo. Saan amapnek iti addaken ko ana. Wala nga rod ante. Dayta ti dilawag iti amami. Asino ti sumurot ije talon? Tulungan dak nga garadaw. Si Galeryo, umay ka, tulungan na. Agtutudo tatang. Mayat kit di ti kastoy apa nagarado Naluknen ti maaradaw. Agkimkimat pay. Delikado tatang. Saan akum na day ta akimat? Mapana ko no di ka umay. Di kay rumaray. Tanapig sa titudo ken kimat. Delikado tatang. Sakit ti isuro mong. Nabayagan na kastoy tar aramidag. Ngumjak mo't makimkimat apulos. Si bibiyagak pa'y mo't lang aging gayta. Hik! Agawa mo't tagunay Unay mo't dayto anwangay. Ala agawa am ti magnatanay. Malami na kaon. Kaya't kung tagkapay. Hik! 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 Alay! Kailas tanday to'y akinilang. Aginanakan taon wang. Manang, agrubot kayo tayntay kitaan ni tatang. Nakimat ka no. Anya, ala! Ay na, dayto yan ti bagbagak. Kunak ngamin asanda na rumwar. Ngamrimuwar dalata. Ala, intay kitaan. Naimbag lang ang tasan kayo anatay tatang. Huray siya. Tiyamok. Kanimo sa anak ko. Nasakit tulok. Kinkaslay miro ti panagangis ko. Bunga siguro ti pan nakakimatyo day tatang. Ti pagyamanan tayo saan kayo anapuruan. Nga masapol nga agpaagas kayo latta. Naganaw ang makimat dita.
Apay, sakpay. Ala, di kayon agsangit. Agpapigsa kayo kitdi. Tapno daras kayo agimbag, tatang. Kumusta ka, Danilo? Nay, apay ngagsangit ka ngay. Manipod na kimatak. Diyak mawawatanin ti bagik manak. Adon ti marikrik nak. Malagdanda nagakpayan. Kan nasakit ti marukong ko. Marigata nakpay agagas. Nutantuma. Jakul baka trabaho na imbang manag. Anya, ala agkararag kalata akabagis. Ininot to ti panagimbag mo. Wanan. Jakul baka trabaho. Kasalon ti talon ta. Jakul masukay. Baybay amda kita. Tada ni Lirio ang mga sikaso. Kandagiti dua a babae nga anak mo. Manang, bayat ti palagsakit ko. Ano, ti Mama Amiris ko. Nagbalilak nga agom, iti kalabas. Ha? Ti kayat ko, almalik amin na nag-aaba. Gabita, jakbot karon masikason. Sana nasaya at tiagag agom kaya bitisan ako kwa, manang. Nasaya at mata na amiris mo dayta, Danilo. Wan, husto ka. Mapnag ka iti adakan ka. Di mon almanen ti saan mo mata ako kwa. Ta saan ang nasaya at ti kasta. Pakawanin ko ba, manang? Ni Apo Diyos ti pagkidawam iti pamakawan, Danilo. Uwan, manang. Kanayon nga ikararag ko na ita. Mangan kayon tatang. Adto ti kanan nyo. Ha? Apay, panlanganin na ya. Kawan, alas 12 ni daw. Pangaldawan Mia, subuhan mo ni tatang. Wan manang. Ay, sino kay tayay? Ni Mia, wano, Brenda. Aday takay manan. Eh, Nalipatan nyo man tinagan kon. Siyak ni Brenda. Ni Mia ti Maysa. ay, awanan. Madaglilipat ako. Ang sakit manin ti barukong ko. Ah, Marigata na agang. sina. Makapadanag kay Mat. Ay, ala, tailutag tabarukong nyo. Payakas to'y di mapaspasama kanyang. Dusak samot tanda ito. Ah, Sana kayo. Di nagtultulaan ng anak ko. Di kaya agagagom. Nang runalusan niyo ako pa. Baday, tigas na. Tatang. Nagsing-singpit kayo, anak ko. Wayne. Di nagtultulanan. Tanamiris kong naging jaya bindot ko. Nasaya't ko walang taramidan niyo, anak ko. awanan ni tatang. Di na nalasatan dagiti timpuar nga agduduma sakit na. Wan nga rod manang. Makaikawa mat ti kaawanan ni tatang dito'y balay. At least, nakapagpakawan ni Tibasol na, sakba nga impulang na tibiyag na. Wan nga rod Ay, pudno ti imbaga ti amatay ho. Sana nasaya tagbalin nga agong. Pasensya kayo no adaman na ibagbaga kiti kalabos saan nyo nagustuhan. Oray siyak mat Amok ang nakaisawa nga iti saan amay parbang iti kanlabas. Iso sorry mat Agkakabsat tayo. Isong agpipin na sinsya tayo. Awan ti sabaling agsisinakit. No saan ada tayong agkakabsat. Nakapsuta kon.
Kat iti mabiit. Amo nga ipulang kundi biyag ko. Iso asakbay amatayak. Kayat ko pa'y nga ibagakan kaliryo. Asikanto timang tawid iti sani ko ang apanawa. Anya? Sika tinakarignaak iti pamatag ti maysa kaanakan. Nakasingsingpot ka kanyak. Iso asika tinapilik apang ipatawidan iti mapanawak adaka. Anya? Apay ngay asaklang ante. Jakmat almanan day adaga. Basta, sikati impanagan ko iti dayjay. Sikati kayat ko amang tawid iti dayjay. Kat adakan ka no ibingayam dagiti kakabsat mo wano saan. Desisyon mo dayta, Lirio. Jaket abukutan timpatawid nanti kanyak. Manang Brenda. Mia. Iso pagbibingayan tayo atalo day jay. Ha? Anya? Jakayat nga dad adokan basbas si titawid na. Tikayat ko, agpapada tayo amin. Iso ano anya tanda kanyak. Ikan kayo mat. Kasta ti agkakapsat. Agbibin nadang. Agbibin mingay. Nagbibingay kami nga rod iti husto kadagiti kakabsat ko kat nakita no kasano ti panagbabawi dagiti dua a kakabsat ko. Isa naragsakan iti husto tanamiris da dagiti biddot da iti kalabas. Kat itadan bukod miya pamilya kat napintas latta ti linnangan mi nga uray adan pamilya ti tunggal maysa. Alakastan tigayem mo Lirio. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyor nos para ti script kaniti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.